Pre svega, deci, roditeljima i nastavnicima želim srećan početak nove školske godine. Deca su naše najvažnije blago i sva nastojanja i vlade na nacionalnom nivou, pokrajinske vlade, lokalnih samouprava u sigurno jednom od najvažnijih prioriteta treba da bude vezana za decu, za njihovu bezbednost, za njihovo školovanje, za njihov razvoj i čini mi se da ovde zajednički sa lokalnom samoupravom u Sremskoj Mitrovici, a činimo to i na drugim mestima, demonstriramo tu, rekao bih, nameru i taj praktičan cilj. Vidite sami, ovde u okviru kompleksa škole Jovan Popović završili smo, kao što smo i planirali, do 1. septembra ove godine novu školsku salu. Rekonstruisali smo i objekat škole u Zasavici, a za nekoliko dana ćemo početi izgradnju, kao što je gradonačelnica najavila, zajedničkim snagama pokrajinske vlade i grada Sremska Mitrovica i sportsku salu, školsku salu u okviru škole u Mačvanskoj Mitrovici. Obrazovanje je jedan od najvažnijih segmenata života, najvažnijih zbog toga što obrazovanje predstavlja budućnost, ono što danas pružimo našoj deci i kroz sam nastavni proces, ali i kroz uslove u kojima deca borave i rade i uče, to će u budućnosti biti zapravo slika naše zemlje, slika njenog uspeha, slika marljivosti tih malih, mladih ljudi koje danas pomažemo, a koji će sutra voditi našu zemlju i voditi sve procese u njoj. Jako je važno da razumemo da je naš budžet veći za 50%, budžet pokrajinske administracije u odnosu na 2016. i da u skladu s tim i više u odnosu na, dakle, taj relativni rast izdvajamo za obrazovanje, posebno u manjim sredinama. Videli ste i u Zasavici da je, nažalost, nemamo veliki broj učenika, ali je važno da u svakom selu, i to je posebno važno, očuvamo školu. Mi smo to zaista u Vojvodini činili kao važan prioritet, bez obzira na broj učenika, jer u manjim sredinama mora da postoji škola, dom zdravlja, mora da postoji pošta, mora da postoje svi oni neophodni uslovi da bi stanovništvo zadržali u tim sredinama i da bi na taj način te sredine u budućnosti spasili. Mi ćemo nastaviti sa rekonstrukcijom školskih objekata širom Vojvodine. Važan deo posla radi i Kancelarija za javna ulaganja. Očekujemo da i u ovoj, u narednoj godini, bez obzira na teškoće koje imamo, a koje su uzrokovane ovim globalnim poremećajima, novac koji ide za obrazovanje ide zaista na način na koji smo to radili i ranijih godina, efikasno, jasno, profesionalno, kao što vidite i ovde na primjeru školske sale u okviru škole Jovan Popović gde se danas nalazimo. Znate šta, i projekata ima mnogo, mi smo sad ovde spontano razgovarali, ja sam izneo ideju da pristupimo sveobuhvatnoj rekonstrukciji pozorišta u Sremskoj Mitrovici. To je važna stvar za razvoj kulture ovde u Sremskoj Mitrovici, a i sam se bavim književnim stvaralaštvom i jednostavno znam koliko je važno da postoje dobri uslovi, da stvaraoci, umetnici, posebno ovde da imamo i pozorište sa velikom tradicijom, pa i pozorišni umetnici, ali svi drugi dobiju kvalitetan prostor. To je sad ovde jedna, rekao bih, nastala spontana ideja. Nadam se da ćemo pripremiti projekat u narednih nekoliko meseci, a pokrajinska vlada može da izdvoji celokupnu sumu da pristupimo sveobuhvatnoj rekonstrukciji pozorišne sale. Ima i drugih, naravno, poslova, o tom potom razgovarat ćemo tokom jeseni, ne samo sa rukovodstvom Sremske Mitrovice, već i sa svim drugim lokalnim samoupravama. Očekuju nas brojni drugi projekti. U Sremu smo dosta inače radili i u Sremskoj Mitrovici, i u Rumi, i u Šidu, i u drugim lokalnim samoupravama, ali naravno Mitrovica kao najveći grad, najveće mesto, kao središte i sedište okruga, zaslužuje i dobit će značajna sredstva i u narednoj godini.